bakubite ku kiyaga baje ku kindi, bazojarajara bakubite n'iburaruko baje n'iburasirazuba, kugira ngo barondere ijambo ry'Uhoraho, yamara ntibazoribona. Kuri uwo munsi inkumi nziza nziza bo n'abasore bazorabikwa n'inyota. Kuri uwo munsi inkumi nziza nziza, hari inkumi nziza nziza n'ijambo ry'Imana irabivuze, n'abasore bariho bazarabikwa n'inyota. Inyota ntago ari inyota y'ibyo kunywa, inzara ntago ari inzara y'ibyo kurya, inyota yo kumva ijambo ry'Imana, inzara y'iby'Imana. Ese noneho niba Imana izanye inzara y'ijambo ryayo, ubu ugiye kumbwira ko abavuga ubutumwa bazabagikora? Imana izaba yabatse ijambo, ntaho uzarikura. Uzarikurahe? Mwene data, wewe uri muranga kuva mu byaha, ninde uzabona kubwiriza ubutumwa bwiza ngo wihane? Iyo Imana ifashe umwanzuro wo guteza abantu inzara y'ijambo ry'Imana, na babandi yahaye ijambo ngo bababwirize ubutumwa bwiza ntago baba bakirifite, kubera ko Imana y'ubwayo izaba yateje inzara. Mwebwe mufite amatwi yanyu abiri n'ubwenge, ariko birababaje ukuntu umuntu we abazi ko ari we arimo arabwirwa, ijambo riza ritumbereye wowe, rikavuga n'ibyo ugenderamwo, rikavuga n'ibyo wirigwamwo, ariko wewe ntumenye ko ari Imana imwe iraganira nawe ikuburira inyuze mu iryo jambo, wewe ukarifata minenerwe. Mwene data, uvuye mu mubiri ugapfa, ugira ngo uzavuga ngo ntiwigeze ubwirwa, kandi Imana iganira nawe inyuze mu ijambo. Imana iratuma abakozi bayo ugenda kuri YouTube kumviza ubutumwa bwiza, buri Imana ibirimo iravugana nawe. Imana ibirimo iravugana nawe, ariko wewe ugumukomantaza umutima, ntushaka guhinduka. Ubusambanyi bwarakwishe, ubujura bupakiye muri wowe, ukwikinisha kwipakiye muri wowe, ububeshi bwipakiye muri wowe, kwirirwa mu bapfumu niho mu rugo iwawe. Mwene data, ko wirengagiza ijambo ry'Imana kandi ari we ribwira. Yesu nashimwe cyane, tero ry'Imana. Ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma mu gitabo ca Amosi, igice 8 ku murongo wa 11 tugeze ku wa 13. Yesu nashimwe cyane. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, umutima wawe ufungure kugira ngo amagambo Imana iri buganire nawe uyabike mu mutima wawe. Yesu nashimwe. Imana yo mu ijuru ntago ibashakira inabi, ahubwo ibashakira neza. Imana yo mu ijuru ntago yifuza kubagira nabi, ahubwo yifuza kubagira neza. Ariko namwe ubwanyu
namwe ubwanyu mwemeye ko Imana yabagira neza. Yesu nashimwe. Nkuko nababwiye, reka dusenge Imana maze tubandanye. Mwene data muranyumviriza, ndakwinginze ano magambo ntuyakengere, ntuyasuzugure. Imana yo mu ijuru iba iri mwiraganira nawe inyuze mu ijambo. Dusenge Imana. Data twese mu ijuru, ndagushimiye cyane Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kandi kunyemerera ngo nasame nawe uburi ubwoko bwawe. Ndakwinginze Yesu Kristo, ijuru imanuke, ubwiza bwawe bugaragare hano hantu. Data twese mu ijuru, umwuka wera sange kugira ngo mwami Yesu nasame nawe avuge mu izina rya Yesu. Data twese ndasengeye abagiye kumviriza ubutumwa bwawe. Ndakwinginze bagiye neza Mana, ushekure ibintu byose bishaka kubagira nabi. Ni mu izina rya Yesu Kristo wakoze Data. Savye nize ko byumvishije. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Iminsi zoza ni kumwami uhora hagize, nzoteza inzara mu gihugu, ntizoba ari inzara y'ibyo kurya canke inyota y'amazi, ariko izoba ari iyo kumva amajambo yanjye jewe Uhoraho. Reka maze mpagarikire ahangaha, turabandanya mu nyuma. Iminsi zoza ni kumwami uhora hagize. Iminsi zoza, iyo minsi izoza, Imana izateza inzara mu gihugu. Imana izoteza inzara mu gihugu. Ico gihugu ni ikihe? Ico gihugu ni igitubamo, isi. Ico gihugu ni isi. Mwene data, iyo Imana irimo iravuga igihugu, ntago iba irimo iravuga aho ngaho uri. Ntago irimo iravuga mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo, hehe. Iyi nzara Imana irimo iravuga izayiteza mu gihugu turimo. Iki isi. Iyo nzara izatera mu isi. Iyo nzara ntago izaba yizanye. Iyo nzara izabizanwe n'Imana yo mu ijuru. Yesu natugiye neza. Inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Iyo nzara by'ukuri izatera. Ntubona ukuntu muri ko murafyinata. Iyo ijambo rije rikubwira wewe mwene data, ugaca wigira uwejo, ukamengo si wowe riko irabwira. Ijambo riza rikuburira, rikubwiza ukuri ukwiye guhindukira ukava mu nzira zawe mbi, ariko ukarikengera ukigira uwejo. Ijambo rikaza rikuburira wewe mwene data wirigura sindi ijoro n'umurango ukwiye kubiheba, ariko iryo jambo ukaritesha agaciro, ukigira kumengo si wari ko irabwira. Yesu nakugire neza mwene data. Ijambo rikuzaho rikubwira ngo ntugasambane, ubwo busambanyi bwawe n'ubureke, ariko ukaguma ukomantaza umutima, ukigira nk'umuntu ntago, mbese nk'umuntu ritari ko irabwira, ukamengo si wowe uri murabwirwa, yamara ni wowe Imana ibirimo irakuburira inyuze mu ijambo. Ariko mwebwe
mukaritesha agaciro. Reka ndakubwire ngo Imana igiye kuzateza inzara. Iryo jambo uri muri nefaguza uyu mwanya, iryo jambo uri muri gumura ko iryo jambo iryo uzarishaka uribure, uzajarajara ushaka iryo jambo uribure. Imana irakuburira ikakubwira ngo mwana wanjye, iyo nyambaro ntago ari y'abakristo, uko kunkusa ntago ari uko abakristo, ariko mwebwe murabifata minenegwe ngo Imana ireba mu mutima gusa, ngo ntago ireba uko twambara, ngo ntago ireba uko dusa. Reka ndakubwire ngo mwene data, hajya ngo nuko Imana itaraguhonja umuriro ngo wumve kubabaza. Niyo mpamvu buriya ngo nuko Imana itaraguhonja umuriro basi uguhonje uri mwitiro urote wibona mu muriro. Niyo mpamvu muri kumuravuga uko mushatse mugaha Imana umupaka aho ikwiye kureba naho idakwiye kureba. Amagambo muri ko muratesha agaciro uyu mwanya muzayashaka, azageraho muyashaka muyabure. Imana yo mu ijuru igiye kuzateza inzara mu gihugu iki ngiki tubamwo, aricyo isi tubamwo. Babandi binefaguza bajonjora, abo ngabo bazajarajara, ntago bazabona ijambo ry'Imana. Gusa ico nakubwira mwene data, wari ukwiye gufata ijambo ry'Imana ukarigumya. Imana izabikoreye iki? Guteza inzara mu gihugu. Iyo nzara akaba ari ijambo ry'Imana, mbese hakaba n'inyota y'ijambo ry'Imana. Ni kubera iki Imana izaba ibikoze? Nuko abantu bakomantaje umutima, ijambo bararyumva ariko ntibashaka guhinduka. Ijambo bararyumviriza ariko ntibashaka gukora icyo ijambo ribabwiye. Baguma muri ya magambo ngo nzakwihana ejo, ibi byo nta kibazo, nzaja mu ijuru, nshake suko nshatse, nzaja mu ijuru. Reka ndakubwire mwene data, nimwihane, nimushake Imana bigishoboka kibonwa, nimuyambaze ikiri hafi. Mureke kurangazwa n'ibyisi, mureke kujarajara, nimushake Imana. Icyo Imana ibashakaho ni kimwe, nuko mwakiranuka mukava mu nzira zanyu mbi mukayisanga. Mwebwe mufite amatwi yanyu abiri n'ubwenge, ariko birababaje ukuntu umuntu we abazi ko ari we ari mwarabwirwa. Ijambo riza ritumbereye wowe, rikavuga n'ibyo ugenderamwo, rikavuga n'ibyo wirigwamwo, ariko wewe ntumenye ko ari Imana imwe iraganira nawe ikuburira inyuze mu iryo jambo. Wewe ukarifata minenerwe. Mwene data, uvuye mu mubiri ugapfa, ugira ngo uzavuga ngo ntiwigeze ubwirwa, kandi Imana iganira nawe inyuze mu ijambo. Imana iratuma abakozi bayo ugenda kuri YouTube kumviza ubutumwa bwiza. Buri Imana ibirimo iravugana nawe,
Imana ibirimo iravugana nawe, ariko wowe umukomantaza umutima, ntushaka guhinduka. Ubusambanyi bwarakwishe, ubujura bupakiye muri wowe, ukwikinisha kwipakiye muri wowe, ububeshi bwipakiye muri wowe, kwirirwa mu bapfumu niho mu rugo iwawe. Mwene data, ko wirengagiza ijambo ry'Imana kandi ari we ribwira ngo muzabona ibara, ngo kuko mwagiye murangara mukayivaho, ukaguma wicaye mu rushengero uzi ibyo waraye ukoze, ukanabirarana ukanabyirirwana, uzi ko ufite ibyaha waraye ukoze. Waraye uranywa inzoga, urabizi, ariko ukicara. Mwene data, ukupa kica kimwe muri wewe ntiwihane, cyaca kizabyara ikindi cyaha kije muri wowe. Bibaye bibiri, buri cyaha kirafite umudayimoni akizana. Uzaba uryamanya abadayimoni babiri muri wowe, nibabona utabirukanye batumira ubundi mudayimoni yinjire, usigara uri inzu y'abadayimoni batandukanye. Kandi buri mudayimoni agukoresha uko ashatse, kubera ibyaha mwabitse. Niba guteye ubusambanyi ukabwigumizamwo, ugira ngo ntabaronsa haba, aca agenda agatumira mugenzi we, akaza azana ubujura, umudayimoni ateza ubujura, ati ngo uyu muntu anyirukana, agacaza muri wewe ugakora ibyaha bibiri, ubujura n'ubusambanyi. Iyo babonye atacu bikozeho, baca agenda gutumira, hakaza uburyarya akinjira muri wowe, ugaca utunga abadayimoni batatu. Iyo babonye utabirukanye, baca agenda bagatumira umudayimoni witwa kwikinisha, bakabona ko uwo gusambana bidahagije, bagaca baza n'undi aguteza kwikinisha. Wewe ubwawe ukisambanya. Mwene data, uko ubika ibyaha muri wewe, icyaha kimwe kibyara ikindi cyaha. Buri cyaha gikurura mugenzi wacyo, buri cyaha nibyo biguma byiyarika muri wowe, ukazasanga wewe kubinesha birakunaniye, kunesha ibyo byaha birakunaniye, ahubwo nibyo bisigara bigukontorora. Yesu nakugire neza, ugasanga umuntu w'umukristo aryamanye ibyaha 6 bimurimwo, ugasanga aryamanye ibyaha 10 bimurimwo, agasigara asa nk'umuntu atigeze yakira Kristo kandi yitwa kari umukristo. Ugasanga amadayimoni atandukanye yaritse muri wowe, yicaye muri wowe, aranezerewe kubera ko babonye inzu bicaramo, bakumva afite umunezero. Uwo mubiri wawe utabaye inzu y'Umwuka Wera, uwo mubiri wawe uba inzu y'abadayimoni. Mwene data, nimureke kubika ibyaha muri mwebwe, nimureke kubika ibyaha muri mwebwe, yamara mwihane. Nawe uri muranyumviriza, urazi ko hari icyaha ufite by'ukuri. we uri murandeba, urazi ko hari icyaha wabitse muri wowe, iryo dayimoni wabitse muri wowe, urazi kuri gendana, urazi kuri fite, ariko ntushaka kugiyambura, ntushaka kwiyambura icyo cyaha, ntushaka kwiyambura ibyo byaha bipakiye muri wowe. Reka ndakubwire ngo umwami Yesu igihe azazira, ntago azatwara umuntu
yabitse ibyaha muri we. Ibyaha kwibika bigenda biguhekenya mu buryo bw'umwuka kandi no mu buryo bw'umubiri. Ingaruka y'ibyo byaha urayibona mu buryo bw'umubiri, ingaruka y'ibyo byaha ukora urayibona. Yesu nabagire neza. Mwari mukwiye gufata umwanzuro by'ukuri, mugafata umwanzuro mukihana, mukava mu nzira zanyu mbi, mukava mu byaha, kugira ngo ntimuze mushe umuriro urimo n'ijuru ririho. Mwene data, birababaje ukuntu umuntu aba yicaye azi ko umuriro uriho ariko akaguma ari mu byaha, akaba yicaye azi ko umuriro uriho ariko ntahunga uwo muriro. Uguhunga umuriro ni ukuvuga iki? Ni ukuva mu ibyo byaha. Yesu natugire neza. Umwami Yesu icyo ashaka ni uko mwakwihana mukareka ibyaha, naho ubundi ntaho muri ko murava, naho muri ko muraje. Muri ko muragira ibibazo mu isi, nimwamara gupfa muzashikira muri bya bibazo bikubye inshuro 7. Ikiruta byose ni ugushaka Imana bigishoboka kibonwa, no kuva mu nzira zanyu mukihana. Ubusambanyi bwuzuye mu rushengero, nakoze Imana bamwe ugasaba barasambana mu rushengero. Imana ibona ikababara. Yesu nabagire neza. Twibandanirize. Kandi bazonyavuta bakubite ku kiyaga baje ku kindi, bazojarajara bakubite niburaruko baje niburasirazuba, kugira ngo barondere ijambo ry'Uhoraho, yamara ntibazoribona. Kuri uwo munsi inkumi nziza bo n'abasore bazorabikwa n'inyota. Kuri uwo munsi inkumi nziza, hari inkumi nziza n'ijambo ry'Imana irabivuze, n'abasore bariho bazarabikwa n'inyota. Inyota ntago ari inyota y'ibyo kunywa, inzara ntago ari inzara y'ibyo kurya, inyota yo kumva ijambo ry'Imana, inzara y'iby'Imana. Ese noneho niba Imana izanye inzara y'ijambo ryayo, ubu ugiye kumbwira ko abavuga ubutumwa bazabagikora? Imana izo yabatse ijambo, ntaho uzarikura he? Mwene data, wewe uri muranga kuva mu byaha, ninde uzabona kubwiriza ubutumwa bwiza ngo wihane? Iyo Imana ifashe umwanzuro wo guteza abantu inzara y'ijambo ry'Imana, na babandi yahaye ijambo ngo bababwirize ubutumwa bwiza ntago baba bakirifite, kubera ko Imana y'ubwayo izaba yateje inzara. Mwene data, muri ko muranga gushaka Imana ubu bigikunda. Ubu ijambo urimo uraryumvira ahariho hose, mu mihanda, amaradiyo, kuri YouTube, ku ma WhatsApp, ijambo ry'Imana ryuzuyeho. Ariko noneho iminsi zoza
iyo minsi izoza. Iyo minsi izoza. Iyo minsi Imana irayizi. Ico gihe cyapanzwe n'Imana. Ico gihe n'Imana ikizi kandi kizashika kubera ko kivuzwe n'Imana. Kizashika. Imana ivuze ko iyo minsi izoza. Iyo minsi izoza. n'Imana izi iyo minsi ari kizoza. Rero nkaba nshatse kubwira umuntu wari wese ahari ngo nashaka Imana bigishoboka kibonwa ayambaza kiri hafi. Mutandukane n'icitwa icaha cyacu cyose. Bamwe muvuga ko muri abakristo y'Imana nta mwanzuro murafata. Nta mwanzuro murafata. Hariho ibyo mugenderamwo mutarafata umwanzuro. Imana yo mwijuru ishaka ko buri muntu ajya kure y'ibyaha. Reka ndabibutse ngo uwo mubiri wawe n'inzu y'Imana. Mu gihe Imana itari muri wowe, abadayimoni nibo baba bari muri wowe. Iyo tamwuka wera ari muri wowe, haba hari ikindi kintu kiba kiri muri wowe kiriko kirakuyobora. Imana yo mwijuru ico shaka nuko mwe mwahinduka. Harahiriwe umuntu yumva ijambo ry'Imana akanaryumvira. Ntago ari kumva gusa ugacurekera kuryumvira, nabyo nyene birakenewe ugakora iby'ijambo riko rirakubwira. Yesu nashimwe. Imana yo mwijuru nibagiye neza. Imana yo mwijuru nibagire neza. Tugiye gusenga Imana. Buri muntu arazi ibyo ari mwaragenderamo. Buri muntu ariyizi. Rero fata umwanzuro wa mukobwa we, nta mwanzuro urafata. Fata umwanzuro wa musore we, nta mwanzuro urafata. Fata umwanzuro wa mupapa we, ye wa mama we, nta mwanzuro urafata. Nufata umwanzuro ube umukristo nyakuri by'ukuri. Hari ibyaho higenderamwo utarata. Fata umwanzuro. Fata umwanzuro wicare muri Kristo Yesu by'ukuri. Kubera ko Yesu Kristo ari mwaraza gutwara umugeni. Yesu araje natinze. Yesu araje natinze. Nimwihane. Nimwihane kugira ngo nimuze murimbuke. Tugiye gusenga Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye ko aya magambo. Ndagushimiye Yesu, ndakwinginze umwuka wera yaherekeze kugira ngo agire ikimaze imitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.